Om Swastiastu. Inggih para semeton sareng sami, pemekas sane orneng ring basa lan sastra Bali. Ring galahe sane becek puniki titiang jagi ngwacen cerpen utawi satwa cutat mabasa Bali. Sane memurda apa ane mekada langite kelangan bulan. Pekaryan Iputu Supartika. Inggih ledang sareng sami miar sayang. Tiang ngelah timpal raket. Suba uli maremetuh petang tiban. Tiang setata bareng-bareng mepelalian. Cara anak cerik-cerik ane lenan. Tiang kenalange teken reraman tiange ngajak iya. Ento ulian umah tiange ngajak umah timpal tiange mesandingan. Tuah masalah tembok. Sebilang wai, tiang ngajak ia setata mau pelalian. Sakewala, pelalian tiange ngajak timpal tiange totonan. Len tekening pelalian anak cerik-cerik ane lenan, ane sumuran ngajak tiang. Tiang ajak timpal tiange, demen mau pelalian bulan. Percaya? Di gumine ini, apa ane tuseng ada ngugu? Meklo-meklo pasti lakar guguna. Patu cara duga seipidan yen ngomongang anak ane luas ke bulan. Pasti itu sing ada ane lakar percaya. Kini kuni. Anak ane luas ke bulan tuh ada di satuane dogen. Sing mungkin ada anak ane nyidang luas ke bulan. Kengkenange ya carane. Sing ada anak sakti ane nyidang makeber kanti nekat ke bulan. Pengiwane dogen tuah nyidang makeber tekat di langit dogen. Tur mesiat ngajak musuh nih. Di subane suut mesiat ya pasti lah kartun lantu sing nyojok ke bulan nih. Nanging meklo-kelo munyine totonan tu sing lakar tendingah. Sawireh subada nemuk tiang yening ia nyidang makeber ke bulan nganggen kapal jet. Ulian ada ane nyidang luas ke bulan, anake marengugu lan percaya. Gitu masih carane orang tiang tunyan. Pasti tu sing lakar ada nengugu yening timpal tiange ngajak tiang mepelalian bulan. Sawireh, onen ada anak ane nepokin tiang ajak dadua, ngelilingang bulan, cara ngelilingan bola. Yen saja ke, ada anak ane nepokin tiang ngelilingang bola di natahe ngajak timpal tiangi, pasti anake lakar percaya teken munyin tiangi. Pih, wayah gati nyamprut, tunyan tepokin ngelilingang bulan di natahe. Masa? Ao. Bos matan yangin nepokin, ya ajak sandingane ngelilingang bulan, kengken je cara ngelilingang bola. Yen suba kanti keto, mara lakar adane percaya, karena di gumine, mekejang anake ngelah kenah, tuseng percaya teken anak len. Ya lebih percaya teken dewek ne pedidi, ketimbang teken anak len. Nanging sebilang mepelalian bulan ngajak timpal tiangi tiang setata mekelit-kelidan. Biasane tiang mepelalian bulan diduren umah tiangi utawi di kamar timpal tiangi. Tetujone apang tusing ada anak nawang lan tusing uyutina. Ya diastun tusing ada jaminan yening ketara mepelalian bulan tiang lakar uyutina. Nanging tiang ajak timpal tiangi tetap dogen jejah. Patuh cara anak lenan ane takut uyutina teken reramane yening belih. Ya diastun tusing je sesai ti tiang ajak timpal tiangi mepelalian bulan. Nanging
Untuk ke totonan seken-seken jalanin tiang. Sebilang Rainer redite, semengan tiang melalui ke rumah timpale totonan. Tuah memodal wanen menek tembok rumah tiangi. Ani tegah apang tusing joh milahan ngeliwatin pemusun rumah nih. Tiang lakar neket di samping rumah timpal tiangi totonan. Lantas tiang mengkaukan. Tiang ajakina mencelap ke rumah ni. Lan di rumah ni tiang lakar nempukin memene lan bapane ane nakonang di tiang. Petakonane biasa-biasa dogen. Kengken je cara nakonen anak cerik ane lenan. Tiang masih lakar masaut biasa-biasa dogen. Cara pesaut anak cerik ane lenan. Bapane kijayan di jumah pe. Lan tiang nutogen timpal tiangi ke kamar ni. Neket di kamar ni. Timpal tiangi totonan. Lakar nyemak kotak. Ane pejange di dua lemari ni. Nanging. Setonden kotake totonan buka ke. Tiang lakar oraino. Nutup jalanan kamar ni. Apang tusing ada anak nawang. Apa isin kotake totonan. Sejabaning tiang ngajak dadua. Di subane jalane metutup. Tiang negak di duar kasure. Ningalin kotake totonan. Liman timpal tiangi. Lakar muka belu kotake totonan. Lan muka adeng-adeng. Di subane belune kelesange. Di subane kotake totonan membuka. Pasti tu sing lakar ada ne percaya. Teken isin kotake totonan. 100% tu sing lakar ada ne percaya. Karena di tengah kotake isine tuah bulan. Bulan ane biasa megantung di langite. Sebilang peteng. Bulane totonan bunter. Cara bola. Bulane totonan ngelilingang tiang di bataran kamar timpal tiangi. Cara ngelilingang bola. Timpal tiangi ngelilingang. Tiang ane nakep. Gitu masih yang timpal tiangi. Gitu masih yang tiang ngelilingang bulan nih. Timpal tiangi ane lakar nakep. Ngeminggu tuah keketo dogen kegayan tiangi. Ajak timpal tiangi. Yening tiang tusing melalui ke rumah timpal tiangi. Sinah timpal tiangi ane lakar melalui ke rumah tiangi. Semengan. Timpal tiangi akar kau-kau di malun umah tiangi. Ngaukin tiang. Ningeh anak makaukan. Tiang lakar pesu nyajagin. Lan tiang lakar nepukin timpal tiangi totonan. Negak di bataran umah tiangi. Sambil nyangkil kotak wadah bulan. Di ken-kene. Yang tepukina teken renaman tiangi. Ya lakar metakon. Apa bancai mau ada kotak tu? Lalian me. Pangalung abo. Lantu sing sambah. Oh kaden apa bancai? Akan kanti mau ada kotak. Yen timpal tiangi teke ke rumah tiangi. Pasti tiang lakar ngajak ia mau pelalian di durin rumah tiangi. Sawireh. Tiang tusing bango mau pelalian di kamare. Teken reraman tiangi. Lan tiang masih mekenah. Yen mempelalian di duren rumahi. Tongosnya linggahan. Ketimbang di kamare. Ditu tiang ajak dadua. Lakar mempelalian bulan. Tiang ngelilingang bulane. Lan timpal tiangnya ane nakep. Gitu masih yaning timpal tiangnya ane ngelilingang. Sinah tiang ane lakar nakep. Lan taen. Rikala tiang mempelalian bulan di durin umahi. Saget memen tiangin nengokin kemu. Menggalenggalan tiang ajak dadua. Ngengkebang bulan ni apang tusing ketara. Bulan ni totonan. Saubang tiang. Dipuringi ane ngerembun. Memen tiangi laut metakon. Teken tiang ajak dadua. Apa gaya dini ajak dadua? Pih. Paling tiang nyautin petakon memen tiangi. Kena tiangi paling. Apa lakar ke orang jani?
Untung masih timpal tiangi ngenggalang mesaut. Rikala ningalin tiangane paling nyautin petakon memen tiangi totonan. Mau pelalian bola me. Men, ken bola nih. Adi sing ada. Bakat kerasang tuh nendang me. Kijo kadean lakune. Nih nu ngalih-ngalihin malu. Adeng-adeng nake mau pelalian bola. Pang tuh sing kan tilang bola nih. Suut memunyi keto. Untung memen tiangi megedi ngalahin tiang ngejak dadua di dure rumahi. Ulian takut yening memen tiangi buen lakar melipatan. Lantas timpal tiangi nyemak kotak bulane lan nyelepang bulane ane mesaubang dipuringi ke tengah kotakne lan kotake kekunci ban belu. Tiang sujatini demen pisan ajak kemo pelalian bulan teken timpale totonan. Nanging tiang jejah yening tepukino teken ramane. Karena tiang lakar orang maling bulan. Tiang nawang bulanin tu boyo aja gelah tiangi ajak timpal tiangi dogen. Sakewala gelah ajak liu. Gelah mekejang ane ada di gumini. Gelah manusane beburone, batune, lan langite, yen tiang ketara, sinah tiang ngajak timpale lakar bange munyi, lan bisa-bisa put-puta ban sampat lidi. Endehan bulane, ane biasa ngon tiang pelalian, persis cara endehan lampu, ane biasa ngon ngiasin tamane. Warnane putih nyentak. Sakewala ane melenan ngajak lampu tamane. Yening lampu tamane merluang listrik. Sakewala bulane ane ngon tiang tusing je perlu nganggon listrik apa buin baterai. Karena bulane totonan jak ngendeh padidiane. Sakewala kanti jani ada ane tusing tawang tiang lan stata dari petakon dikenah tiangi. Sujatine ken caran timpal tiangi nyemak bulanane di langit totonan. Padahal bulane totonan tongosne tegeh lan gede. Apa ke yang ngancuk ngangon juan? Cara ngancuk poh utawi nyambu? Yan keto adi bisa sebilang peteng timpal tiangi nyidang malikang bulane totonan ke langite. Lan bulane totonan mesunar galang di langite rikala peteng. Apake bulane totonan cara pelalian bongkar pasang utawi cara kembungan angin. Yening lemah dadi jemak uli langite. Lan peteng buen pasang di langite. Lan apake bulane dadi cenikang cara ngempesang kembungan. Lana diupin gedenang buen yening lakar ngejang di langite. Nanging tiang tunen tayan nangkonang teken tipale ngeninin unduke totonan. Dinane mejalan cara biasane. Sasihe meganti. Keto masih purnamane meganti dadi film. Tiang ngajak timpal tiangi masih nu demen mempelalian bulan. Kerasa tusing ten med uli pidan katijani. Tusing je cara pelalian lenan ane setata ngemedin. Ipidan tiang demen mempelalian goak-goakan. Ane ngainang sebilang semengan nekat di sekolahan. Tiang lakar mempelalian goak-goakan ajak timpali. Sakewala mekelo-kelo tiang med lan kanti kayang jani tusing tayan buen mempelalian goak-goakan. Anging tiang tusing ngerti. Mudah tiang tusing tayan med mempelalian bulan. Cara biasane rikala radite tiang mempelalian bulan ajak timpal tiangi. Timpal tiangi totonan semengan suba melali ke omah tiangi ngaba kotak misi bulan. Lan cara biasane nekat di jumah tiangi
ia ajak tiang pelalian di duren rumah tiangi. Timpal tiangi tusing dadi adengang ke duren umahi lan ia melaip sambil nyangkol kotak ane misi bulan totonan. Tiang ngepungen di durene. Sake walo lacur. Bates timpal tiangi selimputan. Lan ia ulung magadeblug. Kotake ane misi bulan mupang segan di tembok penyengkere. Tiang mengundang timpal tiangi lan nakonin apake adane sakit. Sake walo ia tusing nyautin petakon tiangi lan ngenggalang nyemak kotake ane misi bulan totonan. Lantas ia nyemak kunci belune di kantongne lan kotake ento bukake. Ditu tiang ajak dadua disubane kotake totonan membuka, ningalin bolane belah dadi pat-pat. Pih, sebat atine nepukin nunduke totonan. Timpal tiangi jengis lan ia peninggalane ngembang. Tiang masih milu jengis. Tiang melaip ke kamare lan muka lacin lemarine ngalihin lem lakar angon ngelim bulane totonan. Untung masih tiang nepukin lim. Disubane tiang mebalik lan ngedengang lim ane aban tiang. Timpal tiangi lega. Ia nuduk belahan bulane lan atepange. Tiang lantas molesen lim apang ia nyak neket. Sake walo mara bulane totonan lebange tusing jenyak neket. Buin tiang ngajak timpal nyoba ngelim. Sake walo kanti ping 4 ping 5 sing masih nyak neket lan mebalik ka di Jatimula. Ningalin bulane ane tusing dadi lim. Buin timpal tiangi jengis lan yeh peninggalane ngembang. Dadi timpal ane biasa aja ke pelalian. Tiang masih milu sebat. Kanti yeh peninggalan tiangi ngedel. Belahan bulane totonan. Lantas tanem tiang ajak timpal tiangi di beten punyan puringe ane ada di durin rumah tiangi. Apang tusing ada nenawang. Suut nanam bulane ane suba belah. Timpal tiangi mulihne ngabe kotak wadah bulane. Jengis suba nagih ngeling. Ningalin timpale nagih ngeling. Buin yang ngetang sebat dewek tiangi. Ane jani tiang kelangan pelalian. Ane ngainang iraga stata raket lan bareng-bareng. Petengne tiang negak diamben rumah tiangi nulengek langit. Ditu tiang ningalin langite peteng tanpa bulan. Kanti 2 wai, 3 wai, minggu, bulan sing masih nu ada bulan. Demen tiang nulengek langit sekewalet di langite subuh tu sing ada bulan. Mirip timpal tiangi patuh nulengek langit lan ningalin bulane ane subuh tu sing ada sebilang wai. Cara dewek tiangi. Kerana sesukat dinane totonan, timpal tiangi tusing tayan buin melali ke jumah tiangi. Ya diastun bulane subuh tusing ada di langite. Nanging di sisi tusing tayan di tiang ada anak ane ngerimikang indik bulane ane hilang. Mirip ja anake subuh tusing rungu. Lan engsap yaning di langite tayan ada bulan. Inggih. Idedane pamiarsa sareng sami, suksema aturang titiang sampun ledang miarsa yang rekanjakan titiang nguacen cerpen iwawu. Mejantan katah sani kirang langkung menawi nenten manut rengarsa titiang nunas gangrena sinampura. Inggih, suksema butang titiang antuk para santi. Om santi 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 om.